مدى شما شمابل ونروني كم حيال معبل أكل مدى شما شمابل ونروني كم حيال معبل أسيا سيا سيا أسيا سيا سيا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو لو من ريار استي بزعبا نا عالمنا حيالات وددر ويوين تتصابوتات كنبل نخيل زدما حدا كابتن زعبية حقرنا عالمنا أمريكا أبزع عمت زمرجع خطكايديا درو جينات مرجع خلا دما هذا حتسوي كابتن كلته دونالد ترامب ጫው ከበላ ጀሚሩ ለዓለም እዚ ኻ ንቡር ተርእዮ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካራክተሪስቲክስ ይክንብለ ንኽእል ኢና እምበር ገና ኣዋርሕ ተሪፎ ከለ ትምርጫ ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ መሓላሊፉ ሙሉእ ኤውሮጳ ድማ ሪያክት ይገብራሎ ህዝቢ ዓለም ድማ ብቐረባ ንኽከታተሎ ኣገዲድዎ ኣሎ ክንብል ንኽእል እዚ ኸዓ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ምርጫ ዝኸውን ዘሎ እቲ ናይ ዩክሬን ዎር ኣሜሪካ ክንምንታይ በርክቶ ክትገብር ትኽእል ኣብቲ ናይ ዩክሬን ዎር ኔቶ ዝበሃል ኣሜሪካ ብኸመይ እያ ትጥምቶ ሕጂ ዘሎ ኣመሓዳሪ ኣብዚ ቅንያት እዚ ናይ ኣእምሮ ናቱሲ ናይ ምዝካር ዓቕሚ ትሑት ኢልዎ ኣሎ ሓደ ዓብይ ክኢላ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ንዕኡ ግን ኣይዛረቡሉን እዮም ዕበጦ ይንዑ በንጻሩ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ እንታይ ክሳብ ክንዲ ጫውጫው ዘንብሎም ዘሎ ንዓና ንኽንሓስቦ ከገድሰና እዩ ሶ እዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ወይ ከተቐንዲ ሚድያ ክሳብ ክንደይ ነቲ ሓቂ ዓቢጡ ነቲ ከምኡ ክበሃል ዝግብኦ ኣጋኒኑ كم حدا عبي جيجا 5 بحال غيرو كرينا 5 فتن كنرينا سو ابزا فيديو زيا بزح تعسوتات لنا مودات دما بريزيدنت سياس بزعبا زيا رستيازيا اتو كيرس زاربو كنرينا نا انجلش فيديو تدليهم كل جزء ابتدرار فور افريكا لكم let's start now first of all what happened انتاي قاتي زارب زولوس كبزيا خنجمرينا اب سكاي نيوز واتس از نبر Our top story this afternoon. NATO has criticized Donald Trump for comments that, and I quote, put American and European soldiers at risk. NATO may so Donald Trump تايلو أبزيا قراري تصوم تلزمتو دهان كما يجرم يوم تصوت حبريتاس كبرايو. After the former president said he would let Russia, and I quote again, do whatever the hell they want to members of the alliance that don't pay enough defense at a rally in South Carolina on Saturday. One of the presidents of a so زيا تا قراري تصوم نصوم زمتوام تا أوريجينال زبالة تسمع حجي. بزعبا نيتو مستحتتي انتاي تزاريبو دونالد ترامب listen now. زيادة ما دارقان ما بزحتم أبزيا جن انتاي كريكم دليل له إذا بزعبا يوكرين تزارب زلو دونالد ترامب نايب حق جيجا سلو زلو وديو بخالوت كيلاتات نتوقع دايتي بقربا زتغطات له research fact زلو مجبت هيزم تزاربون عم كسمينا سنهلنا 50. I did the same thing with NATO. I got them to pay up. NATO was busted until I came along. I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer. And everybody, you never saw more money pour in to Secretary General Stoltenberg. انتاي ليوم يلو ابتنا نيت اخيبا مسكوتكو ترامي قدسوني وقن بزعبا جنزب قن صبا افلطو له هيز بيليونير بتخوين بتي حبتا ميوسلس جنزب سير دو يتخال تدي تردو تبلكا سو ابتا اخيبا ناينيتو مسكدي قد محجز موت بريزيدنتات امريكا نامريكا تصقم اللهم دحن صنهيلنا روينا تصقم متايو حزب امريكا بامريكا زلهم زبتا عم يحمكم يزلهم زبلو جن حكي دما امريكاويين يمكنهم قبلهم سو اتكونتاتهم ناي حجرات ناي اوروبا لك كم زتبكلوا قلعه سد زخون قلعه نتنيتو زبحال ገንዘብ كخفلي دلينو ميلو اتنيتو زبحال دما بعابي نعاتاتهم يزكالا خللهم يبلالو سلازي اندحر زين انتاي لهم حتيتهم هذا كاب عباي مراحد عباي حجرنا اوروبا مرحناتهم تاي لحتيتنيلو انت زي كفيل ناسي مراش انت وريراتنا تكلاخلولنا كتكلاخلوا الناديهم يلو حتيتوسي زقبا كاكي كفلكاسي انا خنكلاخل الكايلوس وويلوسي مش كنكلاخل الكايلو ان بوتين دويله بلوم كبل هكا انا امريكا تكلاخل لكم ايكونوسي ولا بعلم دويلهم بل توعوا تبيلهم كمون اي قد سنانيو يلو تزاريبا بحد رالي نمرجا نتم زبي نتم تخطاتلتنا كما قبل يوم كاس دليو ابنا يوكرين زغبر زلو سلچيوم سلا زلو بتزوت زلو سلمنتاي سلچيوم الله اتنا يوكرين كدنغاص اب يوكرين سلا زي بلدي
دونالد ترامب كم زبل زلو بايدن كي فلويد نقاص أصله زلو وديو كم زبل زلو ناي بايدن لان كان وتي زلو زقر فيديو نقرب لكم على الوقت إننا نرينا اسكن اسمعيا انتي تساقمو تهريو نابتي كندار I don't know if he is anymore, but he was my biggest fan. He said all these presidents came in, they'd make a speech, they'd leave, and that was it. And they all owed money, and they wouldn't pay it. I came in, I made a speech, and I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't... So, زيان يراتا زربا أبزيان مسحجي أبزي انتاي كنرينا أقدر نتبي يوكرين ات ميديا نمرابا عالم شفين وزلو اتحقن يا كونتات في يوكرين زقاتم زلو باتريك بيت ديفيد هذا كابتن فاكتس حيزو ريسيرش اكايدو ز حبريتا زب انفلونسر يو listen. Notice they're no longer talking about Ukraine, Russia that much. And by the way, if you listen to the mainstream media, Ukraine is crushing Russia. Like, oh my God, the war is already over with. Putin's begging for them to stop. That's how the mainstream media is selling it. And if you look at New York Times story, August 2023, there's a story that came out saying 500,000 people have died, 300,000 from Russia, 200,000 from Ukraine. But then if you read a story from Zero Hedge, it'll say 400,000 people have died from Ukraine. And on top of that, very interesting thing that Ukraine did, they have roughly 2 million soldiers at the beginning of the war. There's claims that they've lost already 500,000 soldiers. And according to Military Chronicle, Ukrainian authorities. So, زينا رغفيتكا يوكرين روسيا تحسيا خمزلا تسعرا خمزلا تتكما خمزلا راشاويان يموت خمزلا ويزنقر صبوغ يركا وش تاتيخا مصنعتك تقبر انت جميركا جن من يتزقود زلو أبزوان زوكا أغد ولا نساتهم ولا تم معرباو ميدياون يوكرين كتسعر اللوا ويكا توقتطو كبلالو نابليوم دزارب زلو سلمتاي اتي كونتات يريولو. So Ukrainian authorities will soon be able to bury. So Ukraine أبقربا جزي كساب شحن حدا 5 مليون سبات كتكبر كم تخيل زقلس حبريتا وجه حدا 5 مليون سبات يزبل لكم تقولوا سلازي الميديا نعم عربا عدم ناس ميديا يزول قلز لكم عفاني لك بروباغندا كم نايكالو تهجرات ميديا بروباغندا تقولين كابنا أبز عربا عالم زلو ميديا دما كاوي يجدد في الليتهم عبيتي نيويورك تايمز دي واشنطن بوست دي يوم قال عندهم تسمع السبحان أمريكا ميديا ناي بروباغندا نايتي ميليتري اندستريال كومبلكس بحالي شو حدا 5 مليون كقبر خمس قولوا سراويت بغلت مليون سراويت جميرهم أبي بتحملوا أنت أخذت تعدل سكرت معايو. Will soon be able to bury about 1.5 million people. Why? So here's a country that's got roughly 37 million people living there. You have 2 million soldiers. You're going against Russia. You're getting money, hundreds of billions of dollars of money. You're coming around the greatest beggar of all time, Zelensky, the greatest fundraiser of all time, Zelensky, whatever category you want to put him in. But you do $1.5 million, and then Janet Yellen, who is supposed to know economy and money and numbers of what America can afford. So يوكرين 37 مليون حزب زلو هاجريا 3 مليون وتهدرات نيروا مسراشا وجي جميرة بقى زي تعدنا جنزبي بومو بعيني قطبانا يوكرين اتزتوهبوا من وتهدرا وحاجز جنزب مجلس يبلو نتهاجر نبزل على ترزنا معبالك كبس حاز خلزنا برا جنزبي نير almost billions كنا لنكرت رأي أوروبا 5 بليون أورو هي بممالو 5 بليون مالتيو أمريكا دما كباب 6 بليون كتبهم تدنا الله بزوانزي تراي لالتي بمم زلو دحن كندي كم ذهبون بعلو دونالد ترامب حق كاب دونالد ترامب رايكوت أنا زغلتهم قالوا استفبر خنا قريب زنقرنا. Ford comes out and says, America can certainly afford to stand with Israel and to support Israel's military needs, and we also can and must support Ukraine in its struggle against Russia, Yellen said, adding that the U.S. economy is doing extremely well. So based on that quote, one would say what Janet Yellen is saying, as long as you got money, you're going to be able to do, and fight the war. You can do both. No problem. Great. I have money. I'm about to potentially buy 15 acres of land here. Just because I have 15 acres of land that I buy with money, does it mean day one I can go into work in the office? No, I got to build the 15 acres of land into our headquarters. How long is that going to take? 18 months, 24 months, permits, all this other supplies that I got to get. So watch what this other person who's a president of roughly... So انتهي زبزلو باتريك بتعمي قداس حبريتاي زبزلو تاجنت يلن تبهال تريجري سكرتيرنا أمريكا بقى حلفتنا كتابنا أمريكا سوزي بزعبا قطبا خطفلت قبايا ني إسرائيل كان حجزينا ني يوكرين كان حجزينا وكتابنا تصبغ له كتب الكلا نيب حق زياسنا تقطبات الرديا كتزارب زقبايو بعين حق تاريخايو جنزب على كمالتها وجي تقما كمالتها يكون انت جنزبي بلالو انتي مالتي زيا استغل الله زربازي جنزب نبينو او وج يعوتها كمالتها يكون سلام انتي جنزب نابنت جنزب تلكا مريت جزت خل
نت مريت كتسرحو قن نبرت يدليكا نت نبرت نت جزان خد هانصو ويكا وتهدراوي نعمل يوكرين 5 بليون هي لهم مالسي نت 5 بليون وسيدا أسوار كتجزء تخلده هجي سمعوا كابيك جزاز خلت أسوار انتهي تساقم $8 billion company that's in the industry of selling weapons said, here's Eric Lee, a 30-year Kongsberg veteran who was the president of the company's defense unit on November, said the following when he was touring a factory. He said, I've never seen anywhere near so much demand of people wanting to order product. What do you mean you've never seen so much demand? And by the way, what's interesting about this is new customers, though will have to wait, according to what he's saying, it'll take 2 years to make one of these surface air missiles, and there's already a multi-year backlog. So 2 years, if you're the first customer. So انتهي بلالو حركة بتوم أتوار زفري كامبانيتات زهبوا حبريتاي زمزعنا زلوا بخمسة أدماني باتريك فاليوتايمنت يا تبال channel لاتو كيتكم كسموا تقوليهم بتعمي أقدس زخون حبريتاي زمزة كم تخلو فاكت كاب شبط بوتاتات مس حبريتانا تدمان نتصور بزخون من قدس لازمتيو زركبه كم زنا مين ستريم ميديا عفافينكا زخون زي كون سنان كده يكون اليوم يوم تم زعبيو نتي زينا يكون زقبر كيدو خيدي كم زقبر جن كقبر كله صبغي بعفش أنتي زمزلو حدا كابتوم أصوار زفري كامباني ميسايلات زفري كامباني تايلو أبزوا نزي كنا من تاي جنزب حسكالي مزيقة زخون عاي أوردرز قبر كابانا زقال تفد حركة للتعامتنا خسر حلقان نخل سلام تاي كم زنا يلومي أبز حلفة 3 عمد طلبنا يا أصوار ريناين فلتني نايب لالله you see the game is أمريكا قطبنا أمريكا تصبغ على البلازلنا اتوتهدراوي بيز ناتوم كم حسم يسرح زلهم عاد جنزب يمزقتو زلوتين اندستريال بيز ناتوم كم حسم يسرح له أمريكا يربحها يكنيك زي لكم الله خابسي سلازي أبزو وانزي كل هجرات سجع سلزلهم كلهم هجرات يوم تسرعهم زلوا أسوار كجزو سلازي ولا بليونات حس كامتا أبت مسرع كل عامات 3 عامات 5 عامات كتسبلك 10 عامات كتسبلك اتزقدد عجسم عوق ظهرينا بتانيكس خنسجرينا. If you're not, it's a multi-year, which may take 4, 5, 6 years to get them. And even a bipartisan organization in America that gets money from a bunch of different people, including 25% of the money from the government, did a simulation, a war game simulation, published in early 2023 of how the U.S. would respond to a Chinese invasion of Taiwan. The Center for Strategic and International Studies estimated America would run out of all important long-range anti-ship missiles ready. You know, within how long? Not a quarter, not a year, not a month, within a week. So what is Janet Yellen talking about? So انتهي بلالو كالي مصنعتي حدا عبي سفح مصنعتي زرقاقصو حق دما even قدفني يوكرين بلالو أمريكا بعلم تشاينا وقن تجميرا اتزلوا ميسايلات اتقرب زتكوس مالتيو تنبرت على تزتكوس جن أوش تسومن كتودت خليها سلامنتاي نا أمريكا اندستريال بيز نتاز وارزة فرزلو نمخصبي لستسر حنبر نوجي لستسر هيكون نبلاكال عبد حريتي قال عايز يعصبك انتهي مالتيو زخي لك كمزي عداقا كندي على يلوم يمنتي فابريكاتات سريحهم مزلو بمنصر عداقا يمزري ومبر أوق قال ملي سلازي نعتاتهم بزخصب من قديت اندستريال بيت راشا قن بخوم يكون سريحاتو زلا صبق يريز قال صابزا فيديو كلها يوش كلها متزارب كلكم نيري ناي راشا نوقيلو وق سلازلون هي نلاويهم كاسل زخونات وق كل تي اندستريال زدلو كل نغير يمزقبرو اب امريكا كان زخصب نغير يمزقبرو قاسبلهم تم كامبانيتات مغنيات منግስት أمريكا كاب كامبانيتات جزيو تاصوار توسزلو ስለዚህ ተመጽዋር ድማ ልክ ከም ካልኦት ካምፓኒታት ኣብ ዘኽስቦም ዓይነት ፕሮዳክሽን ይዘለዎም ንዓኻ ዘርባሓካ ዘይኮነ ወይ ከነታ ሃገር ዘድል ዘይኮነ ንዓተቶም ከርብሕ ዝኽእል መንገዲ And why is Ukraine preparing to bury 1.5 million people when you're only 37 million people living there? Who knows? We're going to talk about that today. The whole concept of fog of war, which means both sides can give you whatever stats they want to give you. You got to kind of try to check both of the sides' credibility and believe a little bit of both sides and be paranoid and questionable about both sides, whatever they may be saying. They're always going to say, we have less people that died, and there are so many people that have died. Every side wants to say that. So according to Colonel McGregor, there are thousands of wounded Ukrainians being left to die on the battlefield. Growing number of Ukrainian commanders and troops refusing orders to conduct suicide attacks against heavily fortified Russian positions. Ukrainian soldiers are surrendering in mass. So زي كورنيل زبلو زلو حبريت عبود تمركز كزارب كله دما يوكرين كم حسم يهسي كم زلون بزح سراويتي موتهم كم زلون بزح توجيه كم زلون بزح دما نبرشة يمارخ كم زلون إذا دما إذا دحين باتريكسي نيوكرين سلدي فتوى وين توجه كتطوق قبل سلز دليو even at mainstream media زبحال زبلو زلو أبزوان زي بريزنت ناي يوكرين زيلينسكي حد عب مراحي نايتو تهدراو حيل زنبري أليولو سلامتي أليو تنتوج بملو زمرح الجنرال مالتيو مغنياتو بخمس خنواقع كن عوتنا ينخلينا يلو لعل حمشت ميت الشح
ፍርቂ ሚሊዮን ዝኾኑ ሓደሽቲ ሰራዊት ተዘምፂኻ ለይክዋጋ ይደልኒ ኢልዎ ምክንያቱ እቲ ቀደም ዝነበረ ሰራዊት ዝሞተ መቱ ዝቆሰለ ቆሲሉ እቲ ካልእ ድማ ሰልቺዎን ደኺሞን ተፀሊሉን ኢሉ ስለዚ በዚ ውግእ እዚ ክቅንፅል ኣይንኽእልን ኢና ኣሜሪካ እንታይ ብሎም ኣሎ ቀፅሉ ጥራይ ቀፅሉ ገንዘብ ክንበኩም ኢና ቀፅሉ ዝሞተ ይሙት ቀፅሉ ጥራይ ራሻ ዳኽሙልና ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ፑቲን ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ለንቀነ ተዛሪቡ ነይሩ ቅድሚ ናብታ ካልእ ምስጋርና ነዚያ ከረየኩም ክፍትን እየ this is One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bill. So ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣሜሪካ ነቲ ዩክሬን እትገብሮ ዘላ ሓገዝ ወላ እኳ መዓት ገንዘብ ተሃበታ ንኣብነት ሕጂ ካብቲ ንሪኦ ናይ ፓትሪክ ውፅእ ኢልና ለንቀነ ጥራይ ዝበሃል ዘሎ ዝስምዕዎ ሕጂ Let's shift our focus now. In a rare Super Bowl Sunday session, a U.S. foreign aid package including $60 billion for Ukraine passed a key procedural vote. ተወሳኺ 60 ቢልዮን ሕጂ እውን ንኣሜሪካ ክቡ ይሓስቡ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ወዲ እዚ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ታይሉ ነይሩ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ከም ፅላለ ገይሩ ዩት ሚድያ ክእምነኩም ዝፍትን ዘሎ ባት ኤናይ እቲ ፅላለ ረይዎ let's ኣብዚ ስምዑ It's an interesting case. People always want to know my feeling. Number one, we're in for 200 billion plus, and the European nations are in for 20 billion. And it's more important for them. And don't you think they should equalize? Nobody asks them. It's like I did with NATO. I said, we're paying for NATO. And we don't get so much out of it. And you know, I hate to tell you this about NATO. If we ዶናልድ ትራምፕ ከሕመማም እዩ ኖርማሊ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ እዩ ዝግባእ ስለምንታይ እቲ ኔቶ ዝያዳ ንኤሮጳ እዩ ዘገድስ ኤሮጳውያን እዮም ዝያዳ ክኸፍሉሉ ዝግባእ ምክንያቱ ራሽያ ስጋት ንኤሮጳ ቀንዲ ስጋት ኦኬ ንኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ መቀናቅንታ ገለ መለክ ክትብል ትኽእል ኢኻ መሬት ክውረር ተኮይኑ ወይ ክረብ ተኮይኑ ግን ራሽያ የተረም ብሓፈሻ ግን ኤሮጳ የተረም ብሓፈሻ ግን ራሽያ ምስ ኤሮጳ ፅቡቅ ዝምድና ፈጢሮም ነይሮም ኣሜሪካ ዝፈጠረዎ ድራማ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣብ መንጎ ሩስያን ዝነበረ ዝምድና ብጣዕሚ እናሓየለ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ስለ ዝኸይድ ዝነበረ ራሽያ ድማ ፑቲን ስማርት ዝኾነ መራሒ እዩ ምክንያቱ ንራሽያ ከመይ ገይሩ ይዕብያ ፅቡቅ ዝኾነ ስትራቴጂ ዝነበሮ እዩ ስትራቴጂ ናት እንታይ እዩ ሩስያ ምሉእ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ ዋላ ኢንዳስትሪያላይዝድ ከይኮነት ክትብትም ከም ትኽእል ይፈልጥ እዩ ጋዝ ኣለዋ ነዳዲ ኣለዋ ወርቂ ኣለዋ ኩሉ ማዕድናት ብሕጂ ድማ መዓት ንዓመታት ክቐፅል ዝኽእል ኣለዋ ስለዚ ቀስ ኢሉ ነተን ሃገራት ቀንዲ ዘድልዮ ከም በዓል ጀርመን ዲቕ ዝበለ ምትእስሳር ካብታ ሩስያ ከም ዘይፍለዩ ካብ ሩስያ ተተፈልዮም ቁጠቦም ከም ዝበላሾ ክገብሮም ኣለኒ ዝብል ፕላን ነይርዎ ነዛ ፕላን እዚኣ ግን ከይተዓወተ ከሎ ኣሜሪካ ገይሮማ ቁጠባ ናይ ጀርመን ከም ዝበላሾ ድማ ገይሮሞ ስለምንታይ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ጀርመን ንዛረብ ኣለና ወይ ቁጠባ ናይ ራሽያ ለይስናው ኢኮኖሚ ናይ መን እዩ ዝበላሾ ዘሎ ክንርኢ ስለ ዝኾና እዩ ኣብዚ ሕጅሮ እዩ እዚ ድማ ኮምባይን ክንገብሮ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ If one issue will dominate the discourse in this American election, it's going to be Russia. Biden will campaign on his response to the war in Ukraine and his efforts to isolate Russia on the world stage. But the numbers tell a different story. Despite the war and sanctions, the Russian economy is still growing. So, ዘገርም ሓበሬታ ክትሪኢኹም ሕጂ ባይደን ከምኡ ድማ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ድዩ ዋላ ዓዲ እንግሊዝ ኩላቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቁጠባ ናይ ጀርመን ሕማቕ ኣሎ ኢኮኖሚናት ሕማቕ ክኸይድ እዩ ፑቲን ክወድቕ እዩ ራሽያ ክትጠፍያ ክንፅላ ኢና ካብ ዓለም ዝብል ስትራቴጂ ዘሎ እቲ ናይ ቁጠባ ሓበሬታ ግን ካልእ ድምፂ ካልእ መግለፂ እዩ ዝህብ ዘሎ ኢንፋክት ናይ ፑቲን ዘውፅኦ ሓበሬታ ይኮነ ንዛረብ ዘለና ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ትካል IMF ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ንሱ ዘውፅኦ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኢና ንዛረብ ዘለና ስምዑ ሕጂ ንፑቲን ብእገዳ ጌርና ከነልምሶ ኢና ዝሓሰብዎ መን ለሚሱ ክንርኢና ሕጂ In fact, Russia's economy has performed better than some of its Western rivals, especially the major players like the United Kingdom and Germany. Russia is doing better than them. So what's driving Russia's economic resilience? And why is the West lagging behind as sanctions hit Russia? Our next report explores. In December, a confident Putin faced the press. This was his first press conference since his forces invaded Ukraine. The Russian president was asked about the economy, and he shared a prediction. The most important indicator of economic growth is the growth of gross domestic product. By the end of the year, it is expected to be 3.5%. That's a good indicator. It means we have bounced back from last year's decline.
ፑቲን ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ቀሪቡ ኮንፈረንስ ኣብ ዝገበረሉ ቁጠባናቱ ጽቡቕ ከግስግስ ከም ዝኾነ ከምቲ ትፅቢት ዝተገበረሉ ከም ዘይከውን ሓቢሩ ነይሩ ጂዲፒ ናይታ ሃገር ብምግላጽ ማለት እዩ ፑቲን ከምኡ እንድሕር ኢሉ ንፕሮፓጋንዳ ንህዝቡ ከምን ኢሉ ዝብሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ which is absolutely realistic ከም ኢልካ ክትሓስብ ምክንያቱ ሃገራት ንቁጠባ መራሕቲ ንቁጠባ ናይ ሃገሮም ንከፀባብቑ ዘይብልዎ ስለ ዘይብሎም ወላ ምዕራባውያን ሃገራት እውን እዚ ግን ንሱ ዝበለ ሓበሬታ ኣይኮነን ድሓር ብመን ቬሪፋይድ ክኸውን ይስምዑ ሕጂ The latest economic numbers are out. Last year, Russia's economy expanded by 3.6%. Putin was off by a mere 0.1%, but broadly, his prediction was on the mark. So, ናይ Russia economy, according to IMF, ሓበሬታ ምስ ወፀ 3.6% ከም ዝዓበየ እዚ ድማ ብናይ ኤውሮጳ ስታንዳርድ ብናይ ራሽያ ስታንዳርድ ኣገዳሲ ደረጃ ናይ ዕብየት ናይ ቁጠባ ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ እገዳ ዘለዎ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ንሓደ ቁጠባ ስከልምሰ ኢልካ እገዳ ምስ ገበርካ ብግምጣል ክዓቢ ከሎ ካብዚ ዝኸፍት ፅፍዒት የለን Since the invasion of Ukraine, the West has launched a campaign to isolate Russia, mostly through a slew of sanctions. But Russia's economy has shown remarkable resilience. The war gave Russia a boost. In the last 2 years, Russia's industrial output has shot up by over 60%. This has bumped up the growth numbers. The IMF is taking note. The agency has issued a new assessment. It raises Russia's growth outlook. The IMF thinks if Russia can maintain the momentum, its GDP will rise by 2.6%. That number surpasses Russia's own predictions. In November, Russia's central bank had put out a more conservative estimate. It pegged Russia's growth to hover around 1%, 0.5% in a worst-case scenario, and 1.5% under better circumstances. IMF numbers suggest that Russia could do better. For the Russian president, his country has prevailed over its Western rivals. The West predicted, as you know, recession, failure, collapse, that under the pressure of sanctions, we would retreat, surrender, fall apart. I would like to show a well-known gesture, but I don't know. But I won't do that. There are a lot of women here. They won't succeed. For the moment, Russia has indeed edged ahead. So, እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም G7 ዝበሃሉ ሃገራት እዮም G8 እዮም ነይሮም ንራሽያ ውፅኦማ ኣጊዶማ ካብቲ G8 ዝበሃሉ ውፅኦም G7 ኮይኖም እዚኦም መራሕቲ እዚኣቶም ብምልኣቶም እዮም ኣብቲ እገዳ ተሳቲፎም ስለዚ ናይ እዚኦም ኩሎም ሃገራት መነመን ኢና ንርኢ ዘለና ዓዲ እንግሊዝ ንርኢ ኣለና ጀርመን ንርኢ ኣለና ኣሜሪካ ንርኢ ኣለና ጃፓን ንርኢ ኣለና ፍራንስ ንርኢ ኣለና ካናዳ ንርኢ ኣለና ከምኡውን ጣልያን ንርኢ ኣለና ተወሳኺ እቶም ክልተ ብጫፍ ዘለዎ ድማ ኤውሮጳዊ ሕብረት ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም እሞ ከዓ ምስ ኩሎም መሻርክቶም ንቁጠባ ናይ ራሻ ንፑቲን ከልምስዎ ዝዓጠቕዎ እዩ እቲ ውፅኢት ግን እንታይ ኮይኑ ንመጀመርያ ግዜ ምዕራባውያን ሃገራት ወይ ድማ ቶም G7 ዝበሃላ ዓቕምናቶም ድሩት ምዃኑ ዝፈለጡሉ ክስተት ኮይንዎም ኣሎ ምክንያቱ ካብ ናይ ኩላቶም ዝዓበየ ዕብየት ዝገበረ ቁጠባ እንተሎ ናይ ራሻ እዩ It edged ahead. Compare Russia's growth numbers with the G7, a group that Russia was kicked out of following the annexation of Crimea. Surprisingly, Russia outperforms every single G7 member. Russia's arch-rival, the United States, is growing at... This is the best graph. The graph እዚኣ ካብ መን ዝወፀት እያ ካብ IMF ዝወፀት እያ ስለዚ ምንጭናታ ሶርስ ብለኩም ኣለ ብታሕቲ IMF እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየና ዘሎ growth ኣብ 2014 እቲ ደረጃ ናይ ዕብየት ናይ 2014 projections ምስ ተገበረ እንታይ የርእየና ኣሎ መን ዝያደ ክዓቢ ከም ዝኽእል እታ ፀላም ሰማያዊት ፅልም ዝበለ ሰማያዊት ናይ 2023 እያ እታ ህስስ ዝበለት ድማ ናይ 2024 እዩ ኣብ ላዕሊ መን ኣላ ራሽያ ኣላ ልዕሊ ኩለን ልዕሊ ኣሜሪካ ልዕሊ ጃፓን ልዕሊ ካናዳ ፍራንስ ኢታሊ ዩኬ ጀርመኒ ልዕሊ ኩሎም ዕብየት ክትገብር ትኽእል ምዃና ተነጊሩ ሎ ፎርካስት ኮይኑሎ ኣብ 2023 ልዕሊ ኩሎም ዕብየት ዳርያ ልዕሊ ኣሜሪካ ልዕሊ ኩለን ልዕሊ ተን ሸውዓተ G7 ዝኣገዳ ሃገራት ልዕሊ ኩለን ቁጠባ ናይ ራሽያ ዓብዩ ን2023 እውን ልዕሊኦም ክኸውን ምዃኑ ትፅቢት ይግበረሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ድሕሪኡ ኣሜሪካ ኦፍ ኮርስ ካብታ ኣፅዋር ትገብሮ ዘላ ትኸስብ ስለ ዘላ yes again ዓብይ ዕብየት ክትገብር ወይ ከዓ ሬላቲቭሊ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝሓሸ እተን ኣፅዋር ዝገዛ ዘለዋ ብፍላይ ጀርመን ረእይዋ ዋው ኣብዚ ስእሊ እዚ ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ክንዛረብ ከለና ጀርመን እያ ቅድሚት ትመፅእ ኩሉ ግዜ ናይ ጀርመን ቁጠባ ትዝዓቢ ዝነበረ ሎሚ ግን ኣበይ ኣለ ጀርመን ጭራ ድሕሪት ተሪፍ ኣሎ ምክንያቱ ተን ካልኦት ብገለ ካፓሲቲ እውን ኣፅዋር ስለ ዘፍርያ እቲ ካብቲ ዘሎ ኩነታት እውን ይረብሓ ኣለዋ ጀርመን ግን ዜሮ እቲ ቁጠባናታ ምሽ ክዓቢ ኔጌቲቭ ከም ዝነበረ 2023 ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ 0.5 እንተዓበየ ገምጋም ተገይሩሉ ኣሎ ስለዚ ቁጠባናታ ዘበላሸወትን ዝፀየቐትን ኣብዚ ኩሉ መስርሕ ጀርመን ኮይና ተረኺባ ኣላ እቲ ኩሉ ዝተገበረ ድማ ንጀርመን ካብ ራሽያ ዲካፕል ፈሊኻ ብክልቲኡ እያ ተጎዲኣ ጀርመን ብክልቲኡ በቲ ሓደ ሕሱር ጋዝ በቲ ዝሰለጠ መንገዲ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ዝገበሩሉ ብኡ ይመፅኦም ነይሩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮኑን ከሲሮም እቲ ዝኸፍአ ክሳራ ናቶም ድማ
እቲ ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ናቶም ራሽያ ትዝበለፀ ማርኬት ናቶም እዩ ነይሩ መኻይኖም ዲ ኩሉ ኣውትፑት ናቶም ብቐሊሉ ዕዳጋ ናይ ራሽያ ሲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ጀርመን ነይሩ ምክንያቱ ጋዝ ካብ ራሽያ ስለ ዝወስዱ እቶም ቀንዲ ነቲ ዕዳጋ ናይ ራሽያ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ድማ ጀርመን እዮም ነይሮም ብክልቲኡ በቲ ሕሱር ነዳዲ ከሲሮም እቲ ኢንዳስትሪያል ማኒፋክቸሪንግ ካፓሲቲ ናቶም ከም ዝለምስ ኮይኑ በቲ ድማ እቲ ከም ድሌቶም ዝሸጥሉ ዝነበሩ ዓብ ዕዳጋ ናይ ራሽያ ድማ ከም ዝኸስሮ ተገይሩ በንጻሩ ናይ ራሽያ ነዳዲ ብኢድ ኣዙር ኮይኑ መፅኡ ይሽየጦም ኣሎ ብሕሱር ብቅርሺ ትገዝኦ እንተ ነርካ ሎሚ ብበዓል ቀጠር ብበዓል ገለመለ ተዘዋዊሩ በዓል ህንዲ ንዑ ቀይሮም ናብ ራሽያ ናብ በዓል ጀርመን ብኽቡር ይሸጥዎ ኣለዉ ስለዚ ራሽያ ነዳዲ ትሸይጣላ እታ ጀርመን ብሕሱር ረኺባ ትረብሕ ዝነበረት ግን ኣብዚ ኩሉ ኢኩዌዥን ዝተሃሰየት ሃገር ኮይና ክሳብ ሕጂ ግን ንምስ ራሽያ ውግ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል መራሒ ዘለዋ ሓረስቶት ናታ ኢኮኖሚ ናታ እናለመሰ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ትኸይድ ኣላ ዝገርም እዩ and it's just another video قبلكم German at less than 3%. Japan and Canada's economies are expanding at less than 2%. France, Italy and the UK less than 1%. Germany is right at the bottom and in negative territory. Can Russia sustain similar levels of growth in the absence of a war? The jury is still out on that one, but for the moment Moscow has managed to survive the onslaught of Western sanctions. So كبدات رياض اللغميات كنتات حجي እቲ ኣብዚያ ለንቀነ ዝገበራ ኢንተርቪው እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እስከንስማዕ One of our senior United States senators from the state of New York, Chuck Schumer, said yesterday, I believe, that we have to continue to fund the Ukraine. Okay, give me a second. So let's focus. Past a key procedural vote. It is now up to the Republican-led House to take it up, change it, or let it die. The $95 billion package, it includes funding for Israel's fight against Hamas militants and for key strategic ally Taiwan. But majority of it... So, kababi, susa billion tawasaki ni Ukraine kubu wasino malo America ti Senate na atom. Salazi, kababi susa billion we're talking about. This is ti come to Trump to lose nabare amarirom zallo yamgin nihzbom khonu zay kullu hagar bimukhanom yamske abzu sim'u Donald za'bazi Or U.S. soldiers, citizens could wind up fighting there. How do you assess that? This is a provocation, and a cheap provocation at that. I do not understand why American soldiers should fight in Ukraine. There are mercenaries from the United States there. The bigger number of mercenaries comes from Poland, with mercenaries from the United States in second place, and mercenaries from Georgia in third place. Well, if somebody has the desire to send regular troops, that would certainly bring humanity to the brink of... So, حدا كابتن بوليتيكانياتات ناي راشا ناي أمريكا زبالويو دحري يوكرين تواجههم تدي سعرهم وين تدي حقنا يوكرين هذا مع السراويتنا خيدو أب يوكرين كواجاي ناي أمريكا سراويت كيدو يلو مسحته توسي انتي تبلو بزعبا زمزبلو صلاليو انتي سلازد ليكم يا أمريكا نابز زمزال لكم of course زخفلو مرسينريس وتهدرات كأمريكا زموسخم زلون فلتنا الزجن نتوكينتات نابز بقى أساس قبريو Don't forget Russia nuclear هاجريا بزح nuclear أوات وارزلو هاجريا لذي أغلان تجيبوا أنت كتجبر كم تخلون Very serious global conflict. This is obvious. Do the United States need this? What for? Thousands of miles away from your national territory. Don't you have anything better to do? You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than $33 trillion. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine? Wow. كابزات غفت فعيت هلا. يوكرين أمريكا سي انتي سلازوارة دوكم يو أشحات كيلومترات مسيح ما بزغط واقوت تمرسوا لهم يلو. كالي سراحة يبلكم ناي بوردر تقام لكم ما تزربو ما أقول حكا بكم زراي وزي أب أمريكا homelessness ويكا سب كميلي نبر سبات هزب أمريكا كم زيلنا أنا برخلو نزي سبزي إذا أبدا بترجع كفي الوضع لهم تري وضع لهم كنت ترجع زلوا كفي لزلوا سب كم زي جريل نخجبر ويا أبو إنجوي كجبر كفي لزلوا خير مثلكم أبو يجزو أبو يزنبر تهزبي تي قدام حدر زبحال هزبي نزي مسلتي قدناتنا أمريكا هذا قدنا وي أب حدا بوتازل لك مثلكم أب كل كتماتنا أمريكا زلوا ترى يزي سلازي نزي كتحوي بليونس أو تيخا نزي كتحوي زقباكا نزي هزبخا كم زيلو تقحيفو أبزلو وبوتا أب حماقنا نبرخلو نسخا جنتا تمرت نبي يوكرين كيتكا تعيت هاجر تبغت هاجر زنبرت مليسا كم تعنو
هيوت ناي سبات دما كساب حدا نطلع 5 مليون سب كموت كم زغلن كخبر كم زغلن باتريك نغرنا صنيهم سلازي منالبات اغربا بيلنا كنغبرت سو ساد وزي تزبم نزي نغير زي كفتحوا يقولوا نيرم 6 بليون ناب يوكرين سدلو نابنت حجي قد معجي كم تترام كبلاكم سنه بليون سن بليون سديدلو توساقينا زنريو زلنا امبر اب كال بوتاتات ري اب سفل علي بوتايو اب حدا بوتا سد كونه كونتات ايكونن اي دون نو نزي اب امريكا كمزي منالبات اب كبابيكم زلو فيريفاي كبروا نابزو زي تصحفوا لنا كمو ناي هوملس ناس يلكم اب يوتيوب دراتيكم اي وداني فيديوهات زحزن كونتات يا امريكا زلو سو እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነዚ ከኣሜሪካ ክትፈትሑ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ድያ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ እስከ ካልእ ቪድዮ ዝገበራ ናይ ፓትሪክ ሰሜና ቅድሚ ናብ ናይ ኔቶ ምሕላፍና math on how many total homeless people we have in America. Check this out. They say they want to end homelessness, okay? Do you know the $100 billion that we gave to Ukraine, okay? If homelessness in America is that big of an issue, you can clean it up. There's 524 total homeless people in America. Roughly a third of that is in California, okay? 524. If you took that $100 billion, each homeless person could get $170,000 if you divide. Wow. طيب لالو نتي بزعبا هوملسنس امريكا ناي بحق نز هوملسنس بحال وي كان زغدا محضر هيوت كتقيرو انت دلنيرا قد معامد زغبرا فيديو ازيا قد معامد اب امريكا كباب فرق مليون زخون غدا محضر سب نيروا 514 شح حلو لذي كباب 500 شح فرق مليون دبلو حزب نيروا ابت غزيتي ناب يوكرين كساب 100 بليون سديدوم نيرو ابزل علي ولا 300 بليون يجي سو كابت 100 بليون نزي 100 بليون نيوكرين ذهبنايو نزوم اب جرام حدر زلو حزبنا انت نبم نيرا نفسه كفسب 270 شح دولار مبصحو نيرو يبلك مالو 270 شح نحد سب سلازي نفسه كفسب غزو هيوت خنبر جن حساب نيرو حاوز بلت حساب نيرو باتريك نزي اند سمع نيرو منغسي كفتح مخاله بقليلو مالت. Now you don't need to give it to them. If we took that money and we created a place for them to go to, live, work, shelter, different things, and cleaned up those streets, what would happen to safety in those communities? What would happen to those things? A third of that. سنتايلو قال لك كابت جنزب ابيدوم تيب كام ميبي صغران قال ويكا والفتاز اللوميوم بت جنزب غيركا كن كلهم كقمطولو زخلو بوتا غيركا كسرحولو زخلو ايا كفيتكا كابت صرغاتا تاريخا نورمال هيوت نت حبرتسب دما اتزبلت بوتا بزعد امريكاوين كم زبلو اتزخبدك كتنبر ولا نسيفتنات كانوا حسنتنات كتزخفه امريكا بعالم ابسوها نسي ريلي بجكاتنا وجزون ناي وورزون ناي غزا دي قال كديفكا اب امريكا سيفتي يلا مونات بزح سب ناي امرو صقم زلو كل سب كا بزح سب كا برت هالو سلازي بزح غزي قتلات زفصمل بوتا انتلو امريكا مراحنا اتم كنتايبل ابتنكس كنحلفنا هج ازي خات مراحنا I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. It was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from Germany, from France looked at me said, London Times said, 1,000 people break through the House of Commons, break down the door, stop the beer brewed here. It is used to make the brew beer in this. Up the gate. A solid meeting with and Mitterrand from Germany said, elderly man with a poor memory. I said, I'm going to be a president for everybody who live in a red state. So, بعد ما دفع سبعي أمرو دما بتخكل كذكر زي كيل نيمرو دخام زلوا تباهيل اللو سلازي زي خات مرحنا يتحقر نزيد ما سب كل كارجع بقلينا أب مينا هبوخن كونينا المغاص أجايو تمزي له خلوق أنت وسخ 4 عامات كمرت دالي والله I don't understand انتاي تبوليتيكا نا أمريكا يردانني زي سبك مرحبا سلامتايكمو نسو زبلون زقبرون سلدي فلتهم بدحر مغارجا زلو دليتهم نخو قبرو حقركا بدحر مغارجا كم تمحضر بوتين صبو غير قلت نيرو بزي هاكيرنا نبتانا بريزنت سياس كان حلفنا زعبانيتو سمعوا هجي listen please like قبرو Disarmament of NATO from a physical standpoint, NATO has lost all credibility. I mean, NATO lived off of the perception that it was this giant alliance full of these modern armies with this modern equipment, and those Russians wouldn't dare mess with NATO because NATO had Leopard tanks, NATO had M1 tanks and Challenger tanks, and NATO had stuff. And it turns out that stuff is garbage. It also turns out that NATO armies are useless.
I mean, Germany, for instance, has been exposed as literally nothing but a bunch of, schnitzel eating, beer chugging, fat. So ኔቶ ተቐደም ውግእ ከየመረ ከሎ ብፍጹም ዘይቅረብ ፍሉይ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎ ፍሉይ ወታደራዊ ብቅዓት ዘለዎ ኣፅዋር ናቱ ዘይትንከፍ ራሻ ድማ ብፍጹም ምስ ኔቶ ክትሓስቦ ዘይትኽእል ዓይነት ስእሊ ፀኒሑ ኢሉ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋሮምን ወታደራታቶም ድማ ዘይቅረቡ ኣብ ተግባር ምስ ተጀመረ ዝረኣናዮ ኔቶ ግን ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ መናወራ ጥራይ ሓሳዊ ሰራዊት ናቱ ድማ ኩላቶም ከብዳማት ውግእ ዝበሃል ዘይፈልጡ በብሓደ እናጠቐሰ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስካት ሪተር ናይ ዲፈንስ ትምህርቲ ዘለዎም ብቅዓት ዘለዎ ናብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ወታደራዊ ቦታ ብፍላይ ምስ ኣፅዋር ፅቡቅ ርድኢ ዘለዎ ኤክስፐርት እዩ ስለዚ ኣሜሪካዊ ድማ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ቅጭ ስለ ዝመፀ ከም ዝብል ዘሎ እምበር ናይ ኣሜሪካ ዘገድሶ ኣሜሪካዊ እዩ Men who can't fight. They can't pass a physical fitness test. They haven't maintained any of their equipment. They are talking about Germany's talking about putting together a 5,000 man brigade in Lithuania to reinforce the 1,500 battalion that they have in there. Except they don't have any tanks. They're like, well, we'll send the brigade, but we don't have, and we can't make tanks. Their industrial capacity has been diminished because of sanctions, because of the whole energy thing, and they're now paying 3 times as much for energy. Their factories are shutting down. They don't have any forges working. They're not producing the steel, the aluminum, or anything. So they can't make the tanks they need to build this magical army that they're talking about producing. When was the last time a German soldier actually put 90 pounds on his back, force marched 25 miles, and did a military task at the end under pressure? Never. They just sit there. They're a peacetime army of men who don't want to be there. What I mean by that is they can't get a job anywhere else. The good ክልቲኦም እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ስካት ሪተር ከምኡ ድማ ላሪ ጆንሰን ወታደራዊ ኪላታት እዮም ኔቶ ዓብ ሽም ዝሓዘ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ድማ ዘይብቁዕ ሰራዊት ዘለዎ ብሕፅር ዝብለ ዝብልኩም ዘለዉ ሽም ጥራዩ ክንድገለ እምበር ኣብ ተግባር ብፍላይ ናይ ኤውሮጳ ሰራዊት ንውግእ ድልውነትን ድሌትን ከም ዘይብሉ They're starting to wake up to it, but I'm not even sure. I spent 23 years scripting terrorism exercises for JSOC, and so these involved terrorist scenarios in all corners of the world, everything from nuclear to chem bio and conventional terrorism. And we always had this process at the end of Hotwash, which was called lessons learned. And what I can say after all that time is nobody learned a damn thing. There were no lessons learned. There were repeated and never learned. Now, I want to go back to something that Scott said that I just put an exclamation mark on it. 43 years ago, when I was teaching at American University, ብሕፅር ዝበለ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብፍጹም ካብቲ ኩነታት እቲ ኔቶ ከም ዘይተማሃረ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ነቲ ናይ ኔቶ ኩነታት ኣብ ዓብይ ሓደጋ ከብፅሖ ከም ዝኽእል ክቕፅል ከም ዘይክእል እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ክኸውን ከም ዝኽእል እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኔቶ ከምኡውን ኣሜሪካ እቲ ዝነበሮም ወታደራዊ ብቅዓት ጌጋ ስእሊ ነይርዎም ብጣዕሚ ብቁዓት ዘለዎ ናይ ራሻ ድማ ኣታሓይትካ ናይ ምርኣይ ባህሪ ነይሩ እቲ ክውንነት ግን ካብኡ ዝተፈለየ ኮይኑ ተረኺቡ እቲ ኩንነት ኮይኑ እዚ ካብ ኮነ ብሰላም ዘይመሓሸንቲ ኩነታት ንዝብል ፑቲን ኣብ ዝቐረባ ብዛዕባ ዘተ ሰላም ከይ ድሌት ኣለዎ ዶ እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ I already said that we did not refuse to talk. We're willing to negotiate. It is the Western side, and Ukraine is obviously a satellite state of the US. It is evident. I do not want you to take it as if I'm looking for a strong word or an insult, but we both understand what is happening. The financial support, 72 billion US. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ሰላም ምድላይ ንሕና ነቲ ኩነታት ንኽንብቅዖ ኔጎሽት ክንገብር ክንዛተ ኣብ ጣውላ ንኽንቀርብ ፀገም የብልና እቲ ፀገም ዝደሊ ዘሎ እቲ ኩነታት ጠጠው ንኸይብል ዝደሊ ዘሎ ዩክሬን ኣይኮነን እቲ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ጠጠው ክትብል ዘይደልዮ ዘላ ኣሜሪካ ድማ ካብቲ ኩናት ትኸስብ ስለ ዘላ ኣሜሪካ ግን ኣይኮነን ትኸስብ ዘላ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ወይ ከዓ እቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት እዮም ዝኸስቡ ዘለው ንሳቶም ድማ ነቲ ኩነታት ጠጠው ክብል ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ ፑቲን ሰላም ኣይደልን እዩ ክወርር ዝደሊ ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ፕሬዚደንት ብኣፉ ወፂኡ ኣብ ቅድሚ ዓለም ንሕና ንዘተ ሰላም ድልዋት ኢና ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ዶኩመንታትና ኣቕሪብና ኣብ ዘተ ሰላም በፂሕና ነርና ኢና ምስ ዩክሬን ኣብ 2022 እቲ ውግእ ምስ ጀመረ ድሕሪ 2 ወርሒ እኮ ኢልዎ እዩ ድሕሩ ግን ኣባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ነቲ ዘለንስኪ ከይትፍርም ነቲ ውዕል ክትዋጋ ኢኻ ክንሕግዘካ ኢና ንራሻ ድማ ክነጥፋልካ ኢና ኢሎም ኣስዲዖማ ብምባል ተዛሪቡ ነዛ ርእሲ እዚ ካባይ ንላዕሊ ክገልፆ ዝኽእል ኣሎ ልስና ዕሱር ሌበር ዕሱር ፀዓት ትሕት ደረጃ ናይ ሃልኪ ክትግብት ትኽእል ኢኻ ቢልዮናት ይኮነስ ትሪልዮናት እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ንቻይና ንጥቀመላ ነቲ ዕብለላ ክረጋገፀሎም ምእንቲ ኣብዚ 30 ዓመታት ግን ኣንፃር ትደለይዎ እንዳሓለምዎን ቻይና በሎ ኺላ ወፅያ ቻይና ሎሚ
بقطبة بوتادرة وحيل تكنولوجي بتفضل عليه خالق ملكيتات قدمتي أنت تبع مجننا يكون أبز مس 10 عامات كأشينا نبي بس أخذ كيد أمريكا ونبي بس أخذ كيد إن قالوا أمريكا محظوظ بحاله نبي كلا عند هريكا يلا أجي شفت مسألة أجي بلش قبل دلوا كيدات ندهرينا بار سقاتنا وصل هذا سقاتنا شينا لذي كونتينمنت ما شينا وهم يتبلوا إذا 10 معلتي 10 معلتي قبل دوزوا دلوا حدش بتورا أوتوماتيكنا فير كومبيتيشن لك شو تعرف كومبيتيشن بحاله أمننا كومبيتيشن بحاله بأمره ما يسرعني زيرو سامي وهم كلهم سرع لذي مش عينا خبر كروه أقول لهم كم يقرأ مقول كروه أقطع يجينا عينا أنا روسيا كا بديفولت دي وأنا مديت نخلط يوم دقنا أيام كعتي الرأي يوم سلدله نكلت يوم التحوارات ندير لنا نبل أما أنفتاتو لنا يوكرين مسم قداين تراي جاب الرئيس يكون يوكرين أوجت خمسة مثلا جلوباوي عالماوي لوطي بفلها بثلاث عامات يوني بولار سرعات مسرتنا لهم جمروا فشل أجندة نقول هم يجرهم سجاجون تمليسات أبو دايجن لو أنت مسألة دوا دادرون كل يقولون عالم كبوتوا لهم دلوا أنا جرب دلوا وسعات وصدق قولوا لهم غمصوا دلوا غمصوا قولوا لهم ما دادر تدبل لهم لو بقولوا لهم الغنى تاعتهم هم ده فكرة مثلا حلمي يدلنا زي الغنى تاعتهم يكفلتوا سلا بهجي نايوشتهم سمعي ترى كرجاجوس سلا دلوا خردوا ونقولوا ديام ده كاي خردوا زوراتو تشمد دلوا حدش استراتيجي تاعتهم قلت يعملوا تشمد دلوا ناتاتهم ما يكمرا جيجا للرجاج إسرائيل بوها خطوة دخول عندنا عندهم صعبيناتهم زرقوا دلنا مرقيهم حسيبهم يكونون الماميهم نعلم رجعت فطر الله اليوم وسلامكم صلاح اليوم رهوا وينكم صلاح اليوم الكاي تحسبنا هي حدا درارت منزقنا حدا مسحت منزق لازم تقلقم لازم ترقص ناجعك سرعتي ناجعك سرعتك بحلنا يتحسسوا مسرتي اذا يجي دلنا توديو لحكونا توقيع تبعينو قطعه خمسنا ناسنتنا قطعه مسيو كون دخون عالم تغيرا سلا حجنا بحشر نعطينا دولنا زند حلفا 3 عامات درينايو نزنا يتمالنا اجندا قلنا كالوت مغابريوم ابك كبابي تفطروا دلو زيرقات ماتاتهم قند تنكي خلي ما مخنيت الله ولك تزاربون يتقلنا مغابريا دول يقبر مر مخسب علني دبل علني البحر كم زين نويا قطعي ودلك بساعتهم تخيل تصفيحها ارشيت وسط كاي سبب قومنا ولا مسوم تخيل الله خيط كتم تخيل اما ودعت ግን نايزين عالم سلام يزرق دلو قصاله هو قطعه بمسيو دلو انت يطنقو حبي دوغز دلو هيك انا قطعنا يا عجز الله هنا او كبابينا انت يچلوالو زي جمع صنعنا 3 عامات استراتيجي فعفاي تباتاتني حجيب من قد يوكرين جرام روسيا خسر رواي هم كل نجار كودوا هم ده كبينا يعمل بينا لوجيكين كم خون خيل صباح نقول خلنا شاينا كونتين جبروا توقيسون وين كنكركراينا خندرتاينا شاينا لون جبروا صوتها هو قاصو مسب بينا لوجيك كم الكات حسب خيل زفت رو دليل لو باسيفيك اتفق عليه خوابيتات حنسا مس هندي مس شاينا تغاچوا مس هندي مس باكستان تغاچو هندي تمس مس جابان مس استراليا مس دول كوريا اغاطاتيم كحله الايانس فتره فيليبين تاي تقبر ابزن تاي تقبر نايد طفشه مهزو يدنا مستفشه سب مهزو بزم بتنطبق نبي نطاق كي تخل أمريكا بزح جزء الله تغير وغول بتخسروا تخسرة قطعم لسه تخل ديا أستاد 30 تريليون عدد اللي هو هاجر هبتي يدل دلو دولار ضغط عليه ورقة ما حتى ما تزرق هذا اللي قطبة نبي قصو خيدي صباح نقول زح جزء رينا دلو من قدي نا يوكرين دلو إكزيبيشن نا وتاه دراوي أصور نبي قصو انت علمه ذلك تاريخ إذا إحنا من خساب زي تعجزه أو كبابينا هم وصاحب كبابينا بوزح نجر ونسبه نخيل الغول شوف كابزيان العلي أتبهال يلان تكونتات ريو اللهم أمناي مودة ساعتات زقبر زلو ويا كم زخونة زر ملكتات هلو مغنياتو كم انت زي كون جو بايدن أي مرحني رتحجر ترى خاطب التغل أنا يهوب جل نجار تماهيرنا هنكون أبزوان زي حجزنا نازغل أتحسس بانا كنا السفة لنا نبلكو نالو معرسة بزخودي بليش لايك جبرو سبورت جبرو نا إنجليش فيديوهات انترفيوز كل تعقد دس انترفيوز ناي بريزنت سياس بإنجليش جبرن أبتدرار فور أفريقيا اللواهم زو سبري ونالو كيتكم رأي ونابلكو سنة بتكم يبكالك سامر رهب تصبغو لعل 10 عامات أبي أوروبا دحر مقامات لعل 5 مصحفتنا والقاو عبيتنا يقطبان دحر منبا كمون 3 نا يونيفرسيتي ديجري دحر موسات بزعبا هيوت زتمهار كون زفلط كون مغري ازي يمثل مجمريا نلومن نصباحن زخونه كاف فلتات حز تفلتات دما بستغاله متن بو كتلبرن كسرعن صعار اتغاليت مغري دما ገንዘብ لعلمانم ነገር አገዳሲዩ ስለዚ አመጻጻ ገንዘብ ጥራዴ ኮነስ አታሐዙን አዋፍሩን ክትፈልጥ ክትክል አለካ እታሳዘይት ድማ ንዓኻ ሎሚ ጽባሕ ድማ ንደቅኻ ዝኸውን ገዛድዩ ወፍርድዩ ትካልድዩ ክትገብር ኩሉ ግዜ ክትሓስብ ኣለካ እዚያን ሰለስተ ነጥብታት እናተመላለኣ ዝኸዳ ነጥብታት እየን ናብዚ ኩሉ ጉዕዞ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ዝበልክዎ
ኣነን ብጾተይን ኮይና ዝተፈላለዩ ኮርሳት ቀሪብና ልኩም ኣለና እምበር ምስ ጉዕዞ ህይወትኩም ይሳነይ ዝበልኩሞ ኣቲኹም ርኢኹም ክትጥቀምሉ ብትሕትና